Abayeke. I-warning, this is a warning, it's a first and last warning. Makukhona umuntu omphakathi la othi yena ugada amakutshuputshu ngicela yeke. Angifuni ukusikhuluma indaba eziningi. Lo mlayezo uzofika kuye. Ngicela yeke. Ngoba thina mase sifika ngo3 ekseni akuzu kuba mnandi. Akuzu kuba mnandi ngoba sofika kuye ngo3 ungumdayisi umuntu ogada abantu bokufika. Ungumdayisi ngesizulu sakithi le uyimbuka. Vele imbuka ke linga linyamalale nje lingasithi lasho na. Kuzokwenza kanjalo kulabo bantu ngoba sizukufihla lokho thina. Sombona engasekho nje singazi ukuthi washo na. Nathi sibambe ihlathi sibabazi ukuthi washo na. Uyabo. Asizukuvuma ukuthi sithi silwimpe ingozi einganeni zethu amadoda. Wemadoda. Uyabona umuntu ohlasela ingane usuke eqeda isizwe. Laba abantu iTaxi uthi bayinika ingane. Ama snacks bawanika ingane. Ama drugs bawanika ingane. Uma thina ngoba thina siyazi vele sizofa kuqala kunezingane zethu. Kuyosala obani. Kuyosala obani. Wena kuyasuka ngwakithi uyogada umuntu okufika wena. Ayikho leyo nto leyo. Ama security companies siyahlangana nawo siyakhuluma nawo. Insizwa zakithi lezi ezama abantu. Lesi sitolo kusasa. Kusasa lesi sitolo kusasa. Uma kuukuthi lo muntu umuzo womuntu lo mnikazi walo umuzo ufuna ukuthi lesitolo siqhubeke sisebenze. Mina njengoba ngime lapha MMC. Ngithembe no MMC njalo bangikhuluma. Njengoba ngime la kusasa singafaka isitoko sika 5000 lapha. Kusebenza umnikazi wale yandawo. Manje yini ke bangukuthi wena uzulwela ukuthi lesi sitolo singavali yini bangalokho ngithi mina ngoba ngimela manje umnikazi wale ndawo maye khona la kusasa cha sixabani bafowethu sixabani ngiyakhuluma nje umnikazi wale ndawo maye khona ngoba ngimela angikhuluma into ya next week ngikhuluma into yamanje masithi akuphume laba abantu manje ngithi mina isitoko sika 5000 rand manje hamba yona nje isitoko afaka lapha kusebenze yena ebese thina siwumphakathi angithi sesiyazi ukuthi isitolo sika Mamkhize lesiya siyahamba siyosupporta sonke ukuthi kuze kungatshwe nezitolo bafowethu nakho sikwenzile nje thina kuyalunga nazi insizwa ziyasebenza isemasaluni nazi ingane evula amasaluni benzo 1000 ngosuku 1000 imali kade engayenzi impilo yakhe manje njalo ngosuku wenza 1000 nina nifuna ukuhambe niyoncelana nezitickets zamahala lapha nifuna uhambe niyobhuka izinto ezibolile lapha ayivale manje lezitolo kungena abantu bakithi la so hamba soyifuna imali ngeke sihluleke ukufunela umuntu wakithi ukuthi akaqale ngo5000 ebese inakekela ngokuhamba kwesikhathi kuyaphambili ngeke sehlulwe yilokho ngoba we are very deliberate hayi ukuthi njoba sithi abantu bokuhamba abahamba abantu bokufika abahamba sifuna umnotho wethu ubuyele kithi sifuna umnotho akeke ubuyele ngomlomo ngeke ubuyele ngalabo yebeni bashona uyobuyela ngokuthi siyikhale lezi zinto lapha wemadoda akenithukuthele weingane zakithi webosisi akenithukuthele akenivula amasaluni laba abantu bokufika bafowethu bavula amasaluni yonke indawo le nina niyoluka kubona nina namadodelo anika imali sesize sakhe ukudla ke manje uyabo sizoyithini le ndaba uyabona ngoba ni busy nambe niqomana nazo lezi zinto futhi zona so lezi zinto la namhlanje dadewethu ngoba lapha ngana mama namhlanje ubhuti umhlonishwa uMMC umlungisi Mabasa esimaziyo uyazi njalo amadoda amandla umuntu awadliwe angimkhulumeli hambani niyobuka amavideo akhe niyezwa noingane zakwethu isizathu sokuthi ngiyeke yonke into mangibizwa uMabaso ukuthi kwenza lento silandele entweni avele yena vele yenza la sizolandela kuyena yikho ngenza isiqiniseko sokuthi maye ngibiza noma kuphi ngenza isiqiniseko sokuthi ngiba khona angimkhankaseli ngithi hambani niyobuka amavideo akhe ukuthi akuyena nokhipha abantu bokufika emabhilidini manje ke yini sifuna uma ngabe sinabaholi abahamba nathi uma ngabe kethi ethi uMabaso ngicela ukuhlanganisa nenkosazana engizocela ungisizele yona kule yandawo
mina senginethemba lokuthi naye lo kushuthi uzohamba emgudwini kaBaba Mabaso. Sizokucela ke sisi ukuthi ume emgudwini wokuthi akulungele abantu bakithi. Akulungele bakithi sesincengile isikhathi eside, sesibekezelile asikaze sibulale umuntu. Sithi sicela okungokwethu kubuye ngakithi. Ilokho ngicabanga ukuthi ezinye izinto nawe professor mangasho umlando wami nawe abantu bazophika ngithi kunjalo uyangizwa professor hayi kunjalo hayi ngicabanga asha kwaspa ngiyakhumbula ngifike emsakazweni ngiyakhumbula 2007 uyakhumbula uginqikele imoto ifoto egrey enjengalezita ngiyakhumbula ubuye ugcwele intuli lapha olungalo otira bengabalandeli bami befaka idipa zami ngisashaya inqindi wena uthi ngathi nanomlando athi uzalole ngakithi kwaNtombela usadlala opama wajejane lapha ngalo wathi upama ulungana waduka nawo wasuke eshiqulweni kwadlala opama wayevele kodwa enesiphiwo ke nje ngoba igolkeeper ngaleso sikhathi ngoba esho ukuthi umuntu umlando siyazana nayo engicabanga ukuthi umacingwane bafuna manje ke mina angifuni ke ukuba ukuphila emhlabeni kaNomence Menceza ngifunde yodwa ukuthi iproject ethiwa impucuzeke ngakhathi uma umcineke phile ekhanda eneqiniso ekwazi ukuma ngisho kwepodium la kufiwa khona khuluma izinto ayithembise ngicela into yodwa kuyena ngeke belikhulu angisihlabuluko lokhathini cha lokho phela sizokulungisa ngifuna ukubona ukhathithe ngobe stage kuyiyena onarisha ikosi yamagcokana lokho sizokulungisa uma ngabe ke siphile emhlabeni weqiniso uma siphile mangenike bafana bakithi khululekanike cha ningiphikiseke usinqasevele kade ngiyithulele njengibuka cha bangithi lokho kodwa manje uqamba mangemncwabeni ikona lokhu kungithulukayo phela hayi uyangithuluka nomyatshena ngiyatshela mcineka usuyinyethela emsibeni ukhathithe uma mina ngirong ngicela ukubona ukhathithe stage ayizeke khuluma iqiniso mana bekade ngivele ngithule ngamabovu ngoba I know why to strike I know and then it's simple ukhathi njengoba ngitshela ukuthi mina ngisho angenza ulife angithuke enzeni nami ngisho ngenzani kodwa khona umlando esesishintshe naye kodwa angeke ngifume naye ngiphucuse kuyatshela yakhe kusukela kudala ngangikhona ecabanga ngangikhona enzani ifana nsena amasatma akagoba kodwa umuntu owafaka ubuchopho obuningi wabo ukhathithi 2005 ekhuluma nogoba ngazi ubheke kuphi wamnikeza ama-ideas kodwa amasathu wakhathini kodwa ugoba ukwazi ukwenza iqiniso ubani nawe yazi ukuthini izinto enjena kuzofanele ukuthi sikhulume nabo ngqo zosomthaza ingane ngoba ezinye izinto besingazazi mina ngiyathuka nje ukuthi mina ngiholile mina ngathi usho manje mina ngafunga manje ngiye pheko siba manje ngizobe nana hole 3 years ukuthi mina 3,000 where wallet cha ziyafuneka ngikhuluma ngivumelana mina ngisayona MC mina ngoyena mashudula mina ngiyena usikigile ngizaphatha uhlelo mina mana mina ngifike ngibo ubaba wesizwe ngicela ngizoba impungu futhi hayi uyazi ukuthini ezinye izinto kufanele ukuthi ngicele Dlamini ngoba nawe sinqasempele nawe zozo uyafuna ukuthi ngikhulume nabumcineka nokhathide nosinqasempene bekhona ukuthi makukhona lapho wakhona into engamphethe kahle ukwazi ukulungiswa ngoba kahle singamadoda yabo no mawulungisa ngithi mina ngifuna ukukhuluma ngana streak mina Saturday angizwa ngomhla 29 uma nginamanga engishoyo ngicela ukhathida bese stage awafike yena ngiphikisa ukuthi impucuzo akuyona yakhe akwaphika ngiphikisa ukuthi nginamanga kuyo yonke lokho sizokulungisa ngicabanga ukuthi ukhathide mana umuntu mayiqinisa ukuhlula ngene kwenza inhlambuluko esimple ngoba umuntu mangifona lento engayisho ngomalemba noshivambo athi mina umalemba la ngimambe khona uwonakela uhlulwe yini ukulala phansi emzini kaShivambo athi khipha imoto ungiganda njengamanje hayi ngicabanga ukuthi kuyofanele ukuthi ube ngoba ama-level relationship funa ngayo le ndawo ngoba kusho ukuthi uSinqasempene yamthunuka umzimba wakhe imali mana uthe waperforma kangaka eTandi uthe wena wazi uthe waperforma kangaka eTandi mama usuka eTandi uya kuSebi how long
isizwe yawuthu imicimbi la hawu isitona we cha engicabanga ukuthi bafowethu mina ngokubonga lokho bengibonga amazwi aphinyiselwa umcineka ngase ngithi ngibonge lo nkulumo ukuthi iyiqiniso ngiyabona hayi so mayisethi usenqasamphela into engekho ngicabanga ukuthi kufanele bekone enye indlela esilungisa ngayo ngoba siyamdinga usenqasamphela siyamdinga umcineka siyamdinga uKhathide futhi siyamdinga lo Mathole funeral unalo kunjalo especially emcimbini awenzayo lekithi emdletsheni uya ebambisene negcokama kahle kahle usungu wegcokama kodwa kuweseka lo mcimbi usuke nakusitshengisa endaweni ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo abanye umama uthola ukuthi sebeyasebenza bayadayisa so izinto enjalo kufanele sizincome kodwa lokhu ukuthola ukuthi abantu bayikhuluma izinto bakhuluma izinto phambi kwethu ekuthotha isenzeke lokho ngeke samsane nakho asisho ukuthi sithi ukukhuluma iphutha usinqasemphela yikho kufanele sikulandelele nangalendlela ukuthi izogcinelazi ukuthi ukuthola umsebenzi manje ngeke sikuthathe manje because asikaka confirm umgcinela manake mina ngomphone mana uconfirmanga ukuthi benoKhathide bezwela and then ukuziba ingxabano yakhe noKhathide isikhathi eside kangaka khombisa ukuthi umcineka kayena umuntu ngoba uyalazi iqiniso ukuthi yonke into ayenzayo yazi mina sengifana kanje kwethu iyawuthi Bhutuzeko yazifana nani seneGagasi FM iGagasi ibrand yalo yokusungulwa kwalo la build around uAlex Mthiyane uAlex Mthiyane from Ukhozi FM where head of communication la wa finance la wakusebenza khona uZweli Mkhize emvani kwalokho wayesekubuya elandwa iGagasi la wasungula ibrand yonke iGagasi used was around Alex Mthiyane yaqala yachachamba yanyuka tema inyuka ibrand yakhona washo develop lo Alex ufundile thesuka lapho inkinga yale thizenza baphatha babengalo khona ngalesikhathi waphindela wayo uthi uyosebenza kwa Premier ngoba umuntu ayesebenza nayo kwa finance esewu Premier uZweli Mkhize safika samquza lapho kwa Premier mathe buya ukubuyela kwa broadcasting la endaweni ayijwayele ayikho into engiyadmire eGagasini njengokuhlonipha umuntu historical ancestor of the station, which is Alex Mthiyane. Noma kuthiwa kwaba nama differences ehambile uAlex Mthiyane kodwa iGagasi lakwazi ukuthi le ifande lama differences lambuyisa waqonda naye wamukela lapho ngendlela namanje uyadadaza uAlex Mthiyane ozafele nje eGagasini kumnandi ukuhle kodwa ibrand yakhona imile namanje into ekuthiwa impotoze was built around Khathide Ngobe in the ways Khathide Ngobe today. Macingwane mina ngithi ake sisibuyele lapha phakade kule ebekade sikhuluma ngayo kakhulu ethinta uSicebe umfoka Dlamini sigoqe siyazi ukuthi uMacingwane sekuvuleka imigodi kwaba kuningi okunye wakukhuluma okuthintekayo kulokho esikuthintayo ngicela ukuthi mina sibuyele back ekuthenini yini le topic ebekade sixoxa ngayo. No, the topic it was on a conclusion status. A conclusion status yakhona is to analyze umncwabo as a whole. And lokho kufanele kuphathwe uZoso kuphathwe wena mfowethu ngoba mina ngisukumbisa nginanazela sisekhonde ebese yashashazela ngoba thina okunye kwebackground sesiqedile nga uZoso nawe ngifanele nithi cha kahle kahle ena ngiyabonga Mzimba Khwalimali ngiyabonga Zoso ngiyabonga Sinqasemfene sengisho ukuthi uSinqasemfene bafowethu njengami nje akukhuluma ngaphakathi ukukhuluma kwento mhlawumbe emhlukumezile kahle kahle akukhuluma kuyamhlukumeza kodwa kufanele njengathi sikulandele ngoba siyamfisa ukuthi aphile ngokwenhliziyo nangokomoya siyamfisa ukuthi ajabule noma ubani sisuke simfisela sifanele sibe nendlela ukuthi sikhulume nomcineka sibone noKhathide sibone ukuthi lenda ingalungiseka kanjani ngoba iyinhle igugu nabanye bafana njalo nje kuba negugu ukuthi siya kwimputuzelo so kodwa manje uthola awazi phakathi ukuthi inkinga nengcinamba babhekana nazo njengoba siposta ngitshela abantu ukuthi ingakho ukuthi izinto enjalo ngoba seyifike thina ngoba siseduze kwehlalo kuyafuneka ukuthi ke sikwakhona isuku likwazi ukuthi sibuze kuba abantu bebuka sibuze futhi sesakhe futhi njengoba sakhisizwe lokho kushiwo uye ukuthi akaphathekile kahle ukulungana mina njengami nje bafowethu ngenza sport mina ngoba ngade ngishaya isibhakela ngiyabafana sengibakhiqizile esengibakhiqize kakhulu abantu abanjengoMantengu
onye bakomkhanya kude ngifike umkhanya kude ngawuphakamisa ungasekhaya ngabuya ngezempangeni nomasipala bami ngakhelene nabo ungihloniphe kakhulu umasipala ngabana baxhasi bakwaSpar ngangumqasha nje sinqa samfana ngaleso sikhathi ngakwayiqashwa yemsinqa samfana 2009 ngiqashwa ushwini nomuntu ekhaya ngiqasha umgqimeni belala lapha endlini kimi Oshwini nomuntu ekhala nje bangibona usemncane usagqoka ikhindi ngisagqoka ikhindi amabonga ngithi abona amabonga bonke laba bafana abancane ukhuzana ngingakabazi njalo nini bese abancane nje bonke labo ngithande nje mina ngisashaya inqindi nje babe ngilandela kanjena namademo mina ngiqala uqashwa waqala nje uqashwa yimi ngangisawumabhisimisi ngishaya inqindi manje konke lokho kwesports engikwenzayo kulomlungu usakhona umlungu waSpar udidwe lomkhulu usekho konke lokho engangikwenza ngikhula ngiyengubheke nje ukuthi hawu igovernment yakithi sengisho ukukhala akufanele kukhiphe ngaphakathi ngoba bathi kukhipha nje ivele iqubise nje ngathi lento engiyenza kathi bayazi ngangahlala ngisho ku-sport desk kusekhona umama Madlobhe lona wabo-agriculture ngaleso sikhathi kusekhona ubaba uMthombeni khona nje lapha sengengabaveza bafana kumasipala wami lapha engakhelene nawo kodwa akukho nangolodwa nje usuku uningacela izimputhu abanginikeza isuku kodwa ngiye ngitshela ukuthi mhlambe lento engiyenzayo basayihlela ngeke ngibagxeke manje ukuthi ngeke bangisiza ngithi yabo basayihlela from basho basayihlela ngizothini ngeke ngibablame phambi kwabantu ngoba basahlelwe yabo ngelinye abazokubiza bethi hayi ndoda ngoba unamaphephela mina nginamaphepha mina enqende futhi ngopromote ngizobonga kakhulu noBigzulu kunabafana bami bahlala eThekwini kunabafana bami bahlala eGoli baze bamuve manje ngisemakhaya kodwa ngiyafisa bafundisa indawo yasemakhaya so yikho ngithi mina abantu kufanele bazi ukuthi into umuntu imphethe ngaphakathi uyakwazi ukuthi ayikhiphe kodwa mina ngikwazi ukublame umuntu ngimblame emoyeni ngoba ngisuke ngisayitshela ukuthi mhlawumbe usangiplanela ukukhula ngithi uyibona lonto leyo ngoba nje maye ukuthi lo angiplanele kugcina mhlawumbe sekusukile esikhathini sakho sesedlulile esikhathini sakhe sengiyakwazi ukukhula umchandoda uhlalele lo mnyaka ongaka kodwa kwakunento ebalekile ngangifuna ukulelekele ngayo ngoba imisebenzi ayisekho okokuqala ngenzela ukuthi abafana bengabubo uvanzi bengayenza ama drugs kodwa nina nabona ukuthi akunasidinga ukuthi mina ningisupport so kusasa-ke ngoba usuhleli kanje sizobathola abanye bakuli futhi abazokwazi ukunakekela intsha abagcotshiwe ngoba khona ukuthi uphathe kanti awunikeziwe ukuthi uphathe unikezwe ukuthi uphathe ngoba ububona leya nto obufuna ukuyibambe wena ngesandla uyisebenzisa ngaleso sikhathi kanti iyedlula loo nto uyabona ukukhala kwabantu abasuke bengathi bahlanye emakhanda njengalaba olongana abanye angeke ngisho kuwe ukukhala kohlanye kubange amashwa hayi wena njengoba lukhala nje angithi yabo yikho ngithi fanele sikulungise ukuthi njengoba lukhala nje